tuni Kuki news hin vezo se na bon chavin lem nei vin tuni thil so ho bang a hi lawai le zan hila a thil so ho bang hi igam sunga za dinga jong kilom lo tampi akiza in chule igen thei naw I ha sat na ho hi mi atam zopi hin I he lo bang wa ya umin hizi hin phamo akisale jengin tuni 19 June 2026 ahita in tunin zong igam sunguwa thil dan za chom ho hin sayo hitin masanga I leader ho in Mipi anazo hlepma Mipi ingol lai bangwa hi tuni change a zong hi organization khen khatle lamkai phabep inam sunguwa leader ka hi ti ho hin I chanham khana hi gam inam gen theina ha sat na ho hi velowin ama ho din mun in chen lo chen kisim na ding bawa hi vai a hom jingwi ti jong hi mu a hi in kukilam kai hon mei te cm pa hi nga hi surrender aga ki bolwi ti a jong hi lamza thang in ai ta chu thupun ananei na ho jong chu imu diu a hi in aban le zan hi dunga news za chom a hi lo la social media dunga hong ki the ho jong chu imu di wa hi in tu lai ta igen thei I ha sat na ho hi ye thing ba na sei dinga chu I thil tu pau to hin ite a hi la chun I macha hi nai lo a hin la tu ni a hi chi neu cha gen thei ha sat na I hin to wa hi le kukinam sung hi organization khen khat le lamkai khen khat na dinga kichip na ding beb hitam ti ho jong hi mi tampi question a umen mi tampin thudo a hin ki bolin hi chi chung changa he thim na divin holim na hin nei ki no hitin kukilam kai hon inam sunga igam sunga mi zani wal jathum kiling ki go a hitain hi chi aban bana I thi na ho na sa lo hila ama gen theina niau cha hin to a hile tuni a email ma hinga ki surrender ding a hi lawai le ngai dam thum ding ti a ama phat chom na ding ngai to a pan la jong hi tampi aki umta in hizi hin mipin phamo aki sale eti jong chu iga phone theu hin tin ichi news khana Hindustan time ma hi ga velo hen thing noi mi ko akimanin aban le nga thal mancha ho jong tampi akimani ti ho jong hi mu a hin hi chiwa mi ko amat do ho hi a hi le meitei gamsung valley base ho a kona nga thing noi tampi kimando a hi in alang pi a KCP PLA prepark te ho hi KYKL ti ho hi kitamat pen a hi in aban le news khanin asei be kit na chu a hi le mi akimat keu hilovin bunker ho jong hi som ko le som thum le ko lang akisu se in chule UK ne khat jong akikap li ti a jong hi thusu om ki ne ti jong hi mu a hin hi chi het saw a hi in ni so pi pau milham khat hi ta chu avan ki su thla pi a thing noi wana ki van pi a AK47 to ki koya ngita chu thing noi a hi ti a encounter ki bola fake encounter a ki bol pa chu hi chi chungchang chu Kisei na a hi in alang khat na jong mancha tampi ho jong hi operation ki bol na ho a jong hi akimando ai ti jong hi mu a hi ki ne hi aban le alang khat na hi ta inam sung igam sung aboi lai ta a thulut ki mu dan dung jia chu deputy le Kuki CSO ahi lawa hi le nam sunga Kuki in pi Manipur ho ahi win KSO ahi in MLA ahi in hi che ho se hi pu hau kholet MLA lam kaina in phai sunga hi mail hei CM pa to hin kimuto ding le chamna sem ding in meeting anane win hi chi CM pa to kimuto keu hilovin kokomi ahi in ngaban le meitei CSO lamkai organization za chom hot to jong hin kimu to na ding in jong tip na anaboluwi
ti ho chan ge jong hi mu a hi ni chu ho aki mu ting le inam sung igam sung gen theina a hi lawai le mei te tang khulin ei tha sanga jong hi na aki saji in hiji chun kanam mi te ho inam sunguwa ki vai po dan ho hi phate a if ki vet chil phat no hi ta in inam sunguwa leader ka hi ti a khat la khat ki ka a hi ta hi gu thim cha a inam zo do na ding le inam hla sam na ding theya pan la jing ho tu ni a hi ta dam sela hing hoiwa a hi lawa hi le nom ta igam sungwa ichen sa wa mi hlam hon gen theina i to wa i thi wa hi le chun inam sungwa i thil tu pau hi i macha hila hung ki chai do dinga hi mu a hi ta in hi chiwa jong hi ga velo chun mon chom ma social media dunga jong chu i vet na hi le na sata ong ki the in ilam kai ho set na a hi la vai le sei sit na khat le ni phat lo ze in heta chu adang tam pin jong kam chang phalo ta ho jong hi isu khumovin tu a jong hi akisei dana cho hi le CSO UCM kiti ho a hi lo le amuko kokomi kiti ho jong hi kimu pi na ding to gon ho jong anei win tep na ho jong anei vi ti a hin hi chiwa hi I to bang lam ka I hiwam tu ni a igam inama dinga thil pha chom I het no wa mipi dinga thil pha chom a hi in meite to hi ta hi pan ila khom lo wa hi le iti wa hi jong le mipi to ke ho to a inam pi deisa dungjui a hi lo le mipi kilung to dungjui a na to phat hi talawam tu ni a ke lam kai khat ka hi ti mana chu hita hi vai I hop mo wa hi le inam sung hi dam loading a hi ti jong hi ka sai do no min amasa a jong sai tu assembly constituency MLA pu hau khalet kip gen in ngeta chu CM pa a ina ana welcome jong chu mi tampi lunglai lo tampi ki na lai a hi in tu ni a hi a ina a welcome keu hilovin CM pa banglo a jong hi ana che in ama lam kaina a jong hi ki ho na ana nei vi ti ho chan ge hi mu a hin ama in masanga to banga chu koiman e het loading ham ti a hin la tu lai social media khang a hi ta in mun tina thil ki bol ho zo se hi a pet na ki phong pai jing a hi in a hin la hi chiwa kingo na a kuki in pi a hi lawa hi le KSO kiti na chung changa hi kuki in pi Manipur hon clarification khat a hin boluvin hi chi hi het deu khat chu ei ho nam sunga kuki in pi jong hi ki to lo he masanga pa na kana sei jingin headquarter khat nin vai a hin hop ma hi le a branch dangin I macha he phalowa hi ta chu na I to ji pau hi inam sungowa hla sap na khat hi ti a chong chu kana sei a hi in tu a chong hi kuki in pi apex body of the Kuki tribe ti a kimin vo administrative center lamka ti a hi chi hon thuso a hin bol na wa chu a hi le kim secretary lamka a kona thuso a hin bol lo hin jan hi a chu clarification khat a hin bol lo hi in ama hon a sei na wa chu a hi le kim le KSO in chief minister kimu pi kiti hi thudi lo hi bo ve ke hon hi chi to banga I macha representative ka sol povi a hi lo wa hi le ama ho to kimu to na dinga meeting nei na dinga to gon jong I macha agreement a umpon I macha ama ho to kimu a phat chom na ding jong a umpoi hi ji chun a hi the ya hi le social media dunga hi chito banga thudi lota a hi lawai le Kuki in pi Manipur azawin KSO ho azawi kiti pa hi zo thu a hi boweti a hi su thin na pautin thang lupheng ama a kona hi general secretary Kuki in pi Manipur ama a kona hi su thin ho zong a hin boluvin a hin la tu ni a lamza thangin meitei interview abol na meite ho channel ho dunga interview a hi lo le debate abol na dung ho wa na sei na ho jong chu imu so ke de wa hin masanga pa na kana sei lamza thang kiti hin Kuki cha te adem tiang le adi the a hi in
ahin la kuki chate khan to na ding machal na ding ki hin so na ding ki ti hi asei lo hi kuki chate matha na ding bo hi ama tup le doi hi ti pa chu kana sei sa hi ta in ahi le tu ni azong hi ta hi kuki in pi lam ka hon hi to bang thu aso hi to a hi lam za thangin asei na a chu kangpo pi gam kai sunga kuki cha ten surrender a bolovin mai te si ampa to akimoto in tu a hi churchan pur langa kuki ho to hin kilung to o hi nam a hi lo la ki ho to o ham ama ho hin I chan ge represent a bol ham wang cho ki hepun hi jong la kampo pi lang ho ki surrender zo a hi ta win lampi ho jong free movement sa na dinga to gon ho jong anei ta we masanga chu gam gi phai chan bo ki chi the a hi in gam gi phaya patna kuki area ho hi kilam zot thailo free movement ti ho hi thailo en mei te ya dinga hi chi ho jong hi sa na ding to gon ho jong hi chi meeting a cho na sei kho mo be ti ho chan ge hi mu a hi ni choi phamo ki sale jengin inam sungova I system pau hi sim do lo wa hi le kanam mi te ho ila sap de wa hi tu ni a jong kuki in pi manipur thupi dung juya chu muntina rally chewin ilang sap movin I pengovin mipin a phat nei lo sa phat man tam ta ho la do a igam ina ma dinga play card zat chom ki choi za hi ta chu anna to ding a in sunga ani dinga cha ding hit jong le ka gam kana ma dinga rally a ka zaw ding hi ti a mi hung kon do a pan hin lai cho mi pi tam pin igam inam ngai lut na za la pan la cho a hi le mi pin hi chelanga I hlang sap deu alang khat langa hi chiwa vai hin sei ho hi chiwa rally nei deu he ti a vai hom hon aning lang khana mei te ho to sumni do na ding a hi lo wa hi le chamna sima ama ho in sung ki sim na dinga to ogon anei wa aning lang khana ei ho ku ki cha te zo lep ma hi ta chu mi pi su ling iti se lep lungdama sa ding ati hom hi cho hi mi pi ipilo angai ti jong hi ka sei do no min ama hon vai a hom movin inam sunga lam kai ka hi ti a tu ni chan ge a manipur bon sumangam lo ho chun I ati le kuki cha te phat na dinga vai a hop diu ham ti pa jong hi het nu nga ya hi chi hi masanga pana na Kisei a hin tu ni chan ge a hi manipur ti jing jong hi sumangam lo wa vai hom wa pangu a hi in hi chun hi chiwa meitei manipur kiti a meitei hon eisu gen theina ho he phalo laya inam sunga lam kaya pang ho mipin ita san jengu jong hi wangset ta khat a hi ti jong hi ka saido nom kit de hi ngaban kit na chu hi chiwa akitong kho ho he dewen leilon langa anakitong kho ho mi thum ho chu ta chapa mi thum ho chu phai sunga anaki polut nin kangpo pi district sunga anaki po in leima honga sepai kema hospital hoi jamin te ti anaki polut ho chu ama hon ajen na ding facility nei lo je wa phai sunga agana ganga po lut no wa phai sunga chu I chan ham khat a hin zen da mo wa a thal chang ho hi hen a hi lo la amha ho hi hen zen thei chan a hin zen wa jan khat ham wa a hin la mei te le tang khul na sata hong ki phina hospital a jong adam lo anat na a tho lel ban wa jong ki cha sa hin kho gamang wa nom ta hin kho mang thei talowa phat no wa phai sunga ko na a hin chon do wa kuki cha te gam kai sunga ki chon lut hen lang hele lungmon na umentin hamon na umentin adam lo ho dinga jong neu khat be nom jamin te ti a chu Churchanpur district hospital a hin polut no vi ti jong chu het so ke hi chiwa a hin polut na wa jong hi YV hon a hi lo le KZC hon vil na ho jong ananei vin lam kai za chom hon jong hi ta chu vil na ho jong ananei vin mo po na ho jong na bolovin ki thopi na za chom jong hi anaki boliti ho jong hi mu a hi in hi chi NSNIM le ZUF ke ho makai na akitong kha ho mi thum ho jong chu pathin lung sit nin
masanga sanga zong ho pi thei a hi ta win a hung dam do diu zong kinep a tai ti a chu thu su ho zong a kimun ama ho zong hi tu nung tu ban zong le gen thei ha sa na to wa hi zong le Mipi a ki tho pi ding in ready san ka umovi ti ho chan ge a kimun na hi le lungmon a le jing in a hin la ngi chi aga naw chu san pur district hospital mi thum ga ki zen ho chu attack anaki bol kitnin hospital na san geizong aki haliti ahin meitei gam sunga aga sungo wa chu meitei gam sung chu kuki cha te dinga safe lo ahi ti za chu center for son na sata agat a bol wa koima lut sa lawa aki phin ho jong chu tir gas anaka khum wa na del do wa hin ahin la ei ho gam sunga ahung ki po lut nung zenga jong hita hi safe lo hila meitei gam sung sanga jong kho zo a hospital na san ge a jong a hung ki hal pha na chu hospital a ko na leader hot thu phon a hin bol lovin Mipi henga tep na a hin bol lovi ti jong hi mu a hi in hi chiwa Chuchanpur hospital district hospital a ko na leader hon appeal Mipi henga a hin bol chu a hi le kei ho hi doctor ka hi win adam lo ho dam na dinga pan la ka hi win adam lo ana asa ho zen dam dinga kei hon training ka bolwa hi chi hospital a hi ana asa sudam dinga ka thei top so wa pan la dinga na tong ka hi win a hin la kei hon hi chi wa hi za le nam ve a hospital run ka hi po win hospital na tong ka hi po win koi mi koi sa hi zong le adam lo chu kei ho mo po na dung je a chu su dam thei ding a hin na wang ka pe thei po we hi zong le adam lo anat na aza chom chom ho ka zen thei chanu zen dinga hung ki pe do ka hi win a hin la tu nin dei lo ta a hi chi to banga asunga na tong ho hi hen a hi lo le ito na mun ho lungmong mo ta a thu thil hung ki bol ho wang phamo kasawi hi ji chun Mipi hon a hi theya hi le peace maintain bolu hi ti chamna theina dingin to gon neyu hi tin hi chito bang thil so ho hi avelin bol daw ti chu thu phon a hin bol wi ti ho jong hi mu a hi in ichiwa igam inam sung jenga jong adam lo ho kizen na chan ge ya inam sunga izat sunga jong hita safe talo ti ho bang chu igela hi le lainat omin tu ni chan ge ya i hin dan pau a hi lo le christian ka hi pathian ho ka hi ti a isopi isangam na sanjong kilung sit lova min a hin kap kha email ma ho a ko na ki tong kha ho na san ge jong tu ni a lung sit ta sanga ki thopi ta sanga a na su boy na ding le dil do na dinga to gon kinei jing pa hi a hi the a hi nga leo han inam sung khang to ding a hi in tu ni a nang na ki tong khapon tu ni a nang na boy pon a hin la na dam sunga boy pong e ti hi na ki gel lo ding a hi nang zong phat khat le hong boy the hi ti pa hi iki het do wa tu a phat pe na hi kilung si ta le kingai lu ta hin kho iman khom de wa hi ti pa hi avela ka hin phon a hi in chule veleuchun Nagaland langa ko na jong Kuki student organization hon jong thu so a bolvin ama ho thu so jong chu phateta an sim leuchun hi chiba hi government hi nga ama hon jong thum na aneu chu Nagaland gam kai sunga jong Kuki cha iza tham khat na tong na government na ko na to na nei tampi ki ahin hi chi ho jong tu a hi Manipur gam sung ki to lo je a leng mai ho za chom chom to ki su boy je a za len nam dang to ki to kha je a hi lungmong ta la thei ta lova gen thei ta hin kho mango hi chi ho jong hi ga gel leu chun igam inam hi lo na a jong hi chi chan ge imi san gen thei ato na nunga jong tu ni a e ho ei kinep pi naw Nagaland gam kai hi hen Assam gam kai hi hen Burma gam kai hi jong le Kuki cha ten ikinep pi na pe nu chu Manipur gam kai sunga Kuki cha te chen na thing hlang kho
ti lo hi adang izot na diu jong di lo hi asam gam sung ti jong leo hen phateta a Kuki chate idin zo na diu lampi lo Nagaland sung ti jong leo hen idin zo na diu lo hi ji chun a hi the ai le kanam mi te ho ho adinga option sun khat chu a hi le Manipur gam kai sunga thinglang Kuki chate I chen naw gam kai sung phateta ai ki vet tu mo wa hi le Nagaland a gen thei ha sat na tu ho jong ho gam sunga hung lut ding asam gam kai hi hen hoi lai gam kai hi jong le Kuki chate tu le tu a gam munai lo te adinga ikinep na peno chu Manipur gam kai hi a hi iji chun isopi isangam gen thei ha sata a kinep pi ta hing zon ho na sanjong hichi to banga isu gen thei na laiwa ho le ho sung jenga jong hichi to banga attack ahung theya hi le chun tu a hi center hi hen mei te hi hen naga ho hi jong le I chanam phana lung don a hi Kuki chate agam sung wa kil ho lu no vin ama ho la ma ho hi ta ki bol ki no vin ti khat hi alung gel wa a hi ta in ngi chun I het thiam anga in khat la khat ki lung si ta hin kho iman diwa hi ahi lawai le INAM sungwa civil mi hon ahi thei chana pan ila awa igam INAM isim tu phat no ahi tai tu ni a igam sung INAM sung hi lam kai khat leni organization khat leni kichip na ding ahi ta poi ti jong hi avela iga phon theu in tin Nagaland gam kai sunga Kuki cha cheng ho employee ho dinga jong hi aboya boy mai ta in hiji chun KSO hon jong ahi theya hi le Kuki chate na government na tong ho hi Kuki inhabitant area a nichen cha wen Kuki chate gam kai sung nga hi chi parent district sunga hi nei sa win a hoti lawai le ke ho dinga lungmon hlamona na to theina jong a hi ta poi ti a hi thum na anei vi ti jong chu mo a hi ki ne na hi ngaban le VPC more block nga ko na kipa thu seina kipa thu phone na ahin boluvin hichiwa VPC hon kipa thu phone ahin bol now chu ipiham ti a hi le B Bongjang village hi baite kho hi in hichi baite pu ngamson baite chief of B Bongjang kiti na hi ama hi call sepai hon anamat no hin hichi call sepai hon anamat na chungo wa hin na sata ani ha anaki boy pi a phat si lehin amala do theina ding te ya to gon anaki nei a hi in hichi wa pan hin la ho chunga kipa thu a hin phon naw a hi in ngaban la ama hi date 18 June 2026 ni a cho ahin hla do wa hin hichiwa pan hin la ho cho hi le KSO ho a hi win KCA hi in HTC a hi in 36 Assam rifle ho ama ho panla na zala ama jong dam sela in kote to kimuto a agam sung a hin zot lut ki thei je in jong VPC more block nga ko na ki pa thu phon na a hin bo luvi ti chu mu a hi ngaban le ngi chi chung chang mama a HTC in zong ita chu ki pa thu phon na Assam rifle ho chunga jong a hin nei win a hin la hi chewa ka hin ta do nom ka ga sei do nom pen cha hi le ho hi Kuki cha te hi thil khat I bol vai le ngai nep jiwin hi che ho hi a hi the ai le mo ngai nep lo de hi tu chunga mi khat akitong kha ho loi mi thum kitong kha ho loi hi in a hi lo la anamolim sa ho a hi win hi che ho jong chu amin ho easy tiangol ho hi ki kier lo a hi in ti chu serious ta ki gel lo amin chu hi ti nan ti ti aki mo ji yang khana hai aki ji in thu in so tiangole adi lo ta a spelling di lo dewa hin ji tiangole mei te hole tang khul hon pancha na hin nei wa amin jing jong ki to lo refugee ho hiti khuti ti a eingo na pau hi ama ho pansat na dinga umji hi cho hi che a chu a hi the ai le kanam mi te ho leader ho tukal thu iso wa min ho a hi lo la khomin ho ipiam khat a thu dang easy na wa spelling di lo cho ho poi a hin la ka sei nom pen chu mi min easy tiengole
amin di ta in ji uhitin homin izi tiangole homin ho jong di chanen ji uhite izi uki ba sa uhite kati no mai to a jong hi chiwa bi bongjang village kiti pen hi ga veleu chun hi chiwa hi YANG ki jang ta cho bongyang village kiti ta cho a hi le chiwa VPC in aso kit na cho a hi le itia ji kit ta amtele bongjang village ti kit hi cho na JANG hi cho chiwa hi bongjang hi cho a hi le hi chiwa hi ti sin up aso kit na a hi YANG a hi kit na le hoi chi zo chu di ham na thil spelling adang dang ho chu di hi zong le langkhat a chu ki he thi ma hi a hin la hi ta khomin ho a hi lo le mi min ho in ji hil ting ol hin mi pancha na thei a hi lo vai le e ho thi moi chan nan theu thil ho a hi ji chun hi chi ho hi neu cha neu khat ching thei je moi te ti chu kain sei no je a chu ani ni a chu kain ta do a hi in a hi le tu hin Eastern Kuki Chief Association ho thu phone ga vekit law han ama hon jong press statement khat a hin bol na wa chu a hi le tu ni a hin bol a hi in Assam Rifle Horn 11 Assam Rifle Horn date 19 June 2026 ni a Molwai Loop area dunga igam inam veng bit dinga volunteer ho agam anam veng bit dinga pan la ho chunga dei lo ta le a hi lo le eng sit bola agam anam veng bit dinga pang ho chunga hita gen asu gen theijing hi phamo ka sawe aji chu hi chi area dung hi Assam Rifle hon na to ding dol na tong zo povin hoi ta na ga zo povin again thei ha sa a khole veng ki hal hon san ge jong na veng bit zo povin hi ji chun ke hon kagam kanam ki ven bit na dinga ka chapang ka cha kanaw te ho phateta ki ven bit theina dinga pan la dinga ka ki koye a hi in a hin la tu ni a tangkhul hon ka in kalo e halpi na wa jong pan la na la thei povin ke hon ka ki ven bit na diwa volunteer ka ki simo la tu ni anang hon nei su gen thei pi jingo hi phamo ka sawi hi ji chun a hi theya hi le ni chi to bang hi nei bol pi hi vin ti a jong hi phamo asa na ho hi chiwa hi a hin seu hi cho ya again thei dan ho a hi lawai le tu ni chan ge ya Assam Rifle je a tangkhul militant son I chana kuki cha te e su gen theu ham I in ilo e hal pi ham security na sa a e hal pi jewa ke hon phamo ka sawin hi ji chun ke hol ke ho ki veng bit dinga volunteer ka ki si mo wa ka cha ka naw ka pan sa wa hi in a hin la Assam Rifle hon aphat chenga ke ho volunteer ho tangkhul thing noi ho suboi talowa tangkhul thing noi ho kham zo lowa ke ho volunteer agam anam ki veng bit na dinga pankala na wani su boi jing hi phamo ka sawe ti a jong chu Kuki Eastern Kuki Chief Association hon jong thu phone a hin bol ve ti chu mo ai ki ne nahi aban le tu a hi tangkhul hon thu so khat a hin bol ven hi chiwa thu so a bol hi a hi le tangkhul la a jong luwang kitina area dunga hi president rule koita dingin jong NSCN thu phone a bolin Burma to gamkai ho jong phateta a ven bitna ngaban le tangkhul lowang area zo si a hi president rule ding a hi tai ti a chu thu phone ana bol khumo ve ti jong hi mo a hi in ama ho thing noi kilam kai na dung juya president rule chu I to banga a bol gon hom chula ki hepon nga a hin la he thim na diwa chu NSCN jong hi tampi a hi in hi chila a chu I to bang president rule akoi go no ham hi chiwa alam kai dinga jong hi atha khat anakil hen novin ram kathing vara kiti hi chipa hi hlendo na abol vi ti ho jong hi mo a hin ama ho gam sung jenga jong hi to a hi president rule a ki koyu a hi tain e ho chu I to banga ke boy hen lang khat la khat ki that an I to banga ke boy jong le inam sungwa government tha ki sim ding a hi lo la sedo government tai ma ding khatna ki vai pu ding inam sung ki hoi dam theina dinga hi ta hi vai hop dinga hi ti jong le hi theilo a hi na hin la za dang nam dang ho ki vai pu
dan ho bang hi ivet na hi le thil hi ki tup chat khat bang hi au mi ti chu MIPIN het theine device sei wa hi in chule achaina ding in 2027 election jong hi neu cha kaga sei no kaga sei do no min hichiwa hi veleu chun tu le tu a Tamil Nadu gam kai sunga CM tha kilheng actor Vijay hi het so ke wa hi in ama hi film star khat jong a hi in a film jong hi ano manom thei a hi in ama film chan ho hi ivet na hi le thil iza kai ho hi migen thei ki tho pi na a hi lo vai le meaning nei ta a hi ama in film a tho ji a hin tu le tu a hi ama hi Tamil Nadu gam kaya dinga CM khat a hi in a hi le ama hin ama CM hung kaya ko na hi I chan ge ya na to a hin bola Tamil Nadu gam kai sunga dinga hi thil pha chom I pi bol do kinam ti a hi le student ho zo se hi uniform akivan wa hi le train hi hen a hi lo le bus hi hen auto hi hen I pi hi zong le ama ho dinga chu I macha a fair loading a bona free hi dinga hi ti ho chan ge jong hi ama hin thupon ana bole ti jong he mo hin hi chikewa hi point tu a hi Tamil Nadu gam kai sunga zuzu ona tam jopi jong hi ama hin ana kha tai ti ho jong hi mo hi in gam sunga police case police on ana sa lo ho jong hi police ho jong hi suspend bol chat jing ni ta so agam sung hi tu le tu a hi Tamil Nadu hi Indian state pumpi a hi akhang to pen ding a jong hi tu ahung hlung ding kumni kumthum sunga hi chi chan ge hung ge ding a hi ti ho chan ge jong hi a seu a hin tu le tu a hi Nepal country aga Kisei lang le Nepal gam kai sunga corruption asu beiwa tu a rappers ho ama hon PM ti so prime minister ho aman to bang wa hi tu ni a Tamil Nadu in song actor khat amanwa hichi actor khat nin CM ahin po na chunga hi Tamil Nadu gam kai sunga hi I chan ham khana ki khiel na tai ti hi mo ahin hichi to banga chu tu ahung hlung ding 2027 sunga jong hi Kuki cha ten hichi to bang igam inam ngai lu leader khat vai hop thiem khat ama ding ngai to lova agam anam ding ngai to masami ikilhen do lova hi le boy deu a hi in hichi election jong hi keilung gel khat ga sei mai leng e ho gam kai sunga hi election jong te daute kati no mai a hin la e ho hin igel lova hi le e hon e te lova hi le an contest zat dang nam dang kai ding a hi ti a hi in a hi le zat dang nam dang kai ding chu ikicha no chu a hi le ikicha no vai le ki to po ve ti nai chula na tu ni a hi e ho ki to han lang MLA ki din da hen lang ETM hana zat dang nam dang hong kai jong le hon ki pom da le ke ho chu hi chi a hi in ke hon ka zaw povin ke hon support ka bol povin ke hon MLA ka nei povi ke ho government poi tu Manipur government ho jong hi e hon izop je wa hi I gam sung wa function son jing ama wa hin pansat na nei jing wa hin hi che ho bang ki sumang thei han lang I maza ki nei da han lang I gam sung wa tu ni apa na Kuki nam sunga ama ho thu sei ti lo hi koi machan izop lo di wa hi ti khat hi ki phung do the lang ke zet si bang chu tribe zo si ki loi khom na Kuki cha te dinga leader khatna social worker khatna ahi lawai le CSO dinga jong alin loi Kuki political movement sunga hi ama ho makaina chi dinga hi ti wail phateta ama ho sei ti lo chu adang hi ki bol da bi hen lang hi le chun inam sung khang to dinga hi in ngahin la mi tampi hin tu a hi kito olo na jing bo hi focus IBOL wa 2027 a jong hi e ho MLA idin lo wa hi le za dang nam dang in hin kila ding an contest a kai ding hi de a kai nom la kai ta to a hi wanga chu igam sung inam sunga dinga nga e hon ipom da wa hi le hi chi chu I macha si na di lo pi e hon hi chi
2027 sunga Kuki chate idin lo wa hi le kisot kai lo wa hi le za dang nam dangin ila pi diu MLA inei lo diu MLA inei lo teng le itfu chi ta lo ding hi ti 2023 apatna boina hin to wa MLA som inei wa ipi phat chom wam tu ni chan ge ya MLA som ho a ze in Kuki chate aki hing zo we a hi lo le hi chi Kuki MLA som ho an lo ze in Kuki chate hing zo pon te ti na point khat be an het no le hin sei do ven na tu ni chan ge ya Kuki chaten MLA a ze in hi chi an do kha a hi ti 2023 apana 2026 ka a hi ipi tam hin sei do ven na khat cha jong sei ding nai lo iga het sunu chu separate administration ana phong do vi ti a hi in hi chi separate administration jong chu Mipi ngan sewa ama ho jaw kit ta lo cha jamang taw chme Manipur government support nova popular government a jaw kit taw chala na hi chi chu ipihama phat chom to 2027 a jong hi MLA tet kit no hitin a hi lo le MLA kai kit jong lo hen ama ho to bang mama hung hi di wa hi la ke gel da na bang chu te daw hi te MLA te no wa isungo wa khat la khat ki boi sang oven te da ke u hitin bol da ke u hitin igam sungo wa government that chimit ke lew hen hi che wa chu Kuki government ikitha form thei de wa hi ti pa chu a chaina pe na ka ga sei thei hin tin tu ni igam sung enam sung din mun ho leader ho pan la dan ho ivet na hil akipona in hiji chun sau pi an ki sei khata in tu nin surrender ki bowling tho tho wa hil ipi bola mi jani wal I thiu ham tu ni a an ngol lew lewa igam inam ipi bola inga jingu ham a hil tu ni a hi chi mi jani thi ho long man ho hi mo se hi pon te iti wa hil tu ni a igam inam suke dinga panla ho ipi bola imo vet no ham kanam mi te ho panla pha rahi tai lungel khat hla pha rahi tai tu ni a hi igam inam zo do zong nom ta a hi tai len sa wa a hi lo le igam inama dinga anaki pido ho zong heimil na dinga nai to jing wa hi le e ho le igam inam zo do ho ki bang be hi vi ti zong hi a chaina ka sei thein tin tu ni Kuki news in be a ngai hlo zo si na chung chi ubin ka ki pa in na bon chawin pathin in phathei na bu jing taw hen